Va batakalo sugo itabika dada sikramon tonto vola patika wa busielo wetofira ire vola to gbo ye mo no chika ko mo pon jeje vola chika no no pla na zama fiva na kama furaga na mashama na zin miapa todo wala todo fita itanye za vola chika miatuma toro ha woza vola chika fufu jijila ama this vola piki vola baby ma una ira vola to ona una masa vola pachika la chika drapo kata alo gado pa dayo pamela akblawu wojango St Peter and Paul Catholic Church atututu le hoa apola old fashion la akwen kala hwahwea gada wojila agodoma Yellow House Street wojango local restaurant atututu opa dopo la budi gba ochogba chongdiga adrekla afaba dashina fiega aton kala mamli da gbawa oja dogoma ndiga andrekla afa badashina ndogawi efe pokana vola le 0244 512 1450 vola nina ne miayi vola ma senta afima mi apota yo la nyadeba vola e fi valo aklori le fuda now alele le fuda now domaru le fuda now achite padaka ofuto makata mele to woni de wa eti maklo no ba na ile vola heba center ikele jengo apla Victoria Park afima na kodo wotu akame wa futo wo fukame fukame tutu dokada vola heba center Dr. Prosper Debeneva akodo come on vola kadon kwajiba vola pachika monyuna funo nyonu yo no na ma vikle de fio mo hofo wie fo ago oh what la go joy oh bema ibara kwela mromo keke tu poi tanya tuma traditoy ubonye womza kele oh nenga fam nema katama tu mano chiko oh dari na dia bramba fi baraka inele ya patika tukone gbogbo ya wa but hasbena didila nuna mfia koko ina duna fa gare wonye ya nya pono pasi bani ko hi wontan nya nfura wa bola pasi ko nya ko katara gbe bo mano chiko va batakalo sugo itabika dada sikramon tonto vola patika wa busielo wetofira ire vola to gbo ye mo no chika ko mo pon jeje vola chika no pla na zama fiva na kama furaga na mashama na zin miapa todo wala todo fita itanye za vola chika miatuma toro ha woza vola chika fufu jijila ama this vola piki vola baby ma una ira vola to ona una masa vola pachika la chika drapo kata alo gado pa dayo pamela akblawu wojango St Peter and Paul Catholic Church atututu le hoa apola old fashion la akwen kala hwahwea gada wojila agodoma Yellow House Street wojango local restaurant atututu opa dopo la budi gba ochogba chongdiga adrekla afaba dashina fiega aton kala mamli da gbawa oja dogoma ndiga andrekla afa badashina ndogawi efe pokana vola le 0244 512 1450 vola nina ne miayi vola ma senta afima mi apota yo la nyadeba vola e fi valo aklori le fuda now alele le fuda now domaru le fuda now achite padaka ofuto makata mele to woni de wa eti maklo no ba na ile vola heba center ikele jengo apla Victoria Park afima na kodo wotu akame wa futo wo fukame tutu dokada
Vola representa. Dr. Prosper de Beneva. Come on. Vola. Kadon kwajiba vola pachika monyuna funo nyonu no nama vikle de fio mo hopo wie vo. Ago. Oh, what is? Let go, Joel. Oh, very ma. Bà đã quấy làm đồ cái tụi bụi, ta đã too much traditory, một những worms, bất lực hết rồi. Oh, những mà phải phân, những mà ta thăng mặt chung, mà nó chỉ có vô luôn. tari nabi Abraham fi baraka inele ya pati katikwane gbogbo ya wa. Basi hasbena didila nuna mfia. Koko ina duna fa gare wonye ya nyapana pasi bani ko hi wonta nyani furanwa. Mola pasi ko nya hoko katara gbe. Bon. Mà nó chỉ có vô luôn. Va vai batakanyo sugo itabi gada de sikremon tonto. Mola pati ko wa busielo weto fira. Mayire vola to gbo. Ye man no chika ko makpong jaja. Vola chika no plum. Na zama. Fiva nana kama furaga nawo. Mashama nazi. Nyapa toto wala toto fita. Ita nyeza vola chika. Nyatuma toro ha. Woza vola chika fufu jijila ama. This Vola Piki. Vola baby. Mauna yura vola to. Onaula masa. Vola pachika wala chika drapo kata alo gado pa doyo pa mele akblawu wojango St. Peter and Paul Catholic Church atututu le hoa apola old fashioned le akwe kala hwahwe gada woji le agodoma Yellow House Street wojango local rice jwala atututu opa dopo le hudi gba ochogba chongdiga adrekla afaba dashina fiega aton kala mamli da gbawa oja dogoma ndiga andrekla afa adashina ndogawi efe pokana vola le 0244 512 1452 Vola. Nina nemi ayi. Vola representa. Afima mi apota yo la. Nyadeba. Vola. Viva lo. Akululi le fuda now. Alele le fuda now. Tomaru le fuda now. Achite padaka. Ofuto makata. Mele to wonyi de wa. Eti ma kolono ba. Na ile vola representa. Ikele jengo applaud. Victoria Park. Afima na kodo. Wontu akame. Wa ofuto. Wofuka ome. Ofuka ma tutu dokata. Vola representa. Dr. Prosper de Beneva. Come on. Vola. kadon kwajiba vola pachika monyuna funo nyonu no nama vikle de fio mo hopo wie vo. Ago. Oh, what is? Let go, Joel. Oh, very ma. Bà đã quấy làm đồ cái tụi bụi, ta đã too much traditory, một những worms, bất lực hết rồi. Oh, những mà phải phân, những mà ta thăng mặt chung, mà nó chỉ có vô luôn. tari nabi Abraham fi baraka inele ya pati katikwane gbogbo ya wa. Basi hasbena didila nuna mfia. Koko ina duna fa gare wonye ya nyapana pasi bani ko hi wonta nyani furanwa. Mola pasi ko nya hoko katara gbe. Bon. Mà nó chỉ có vô luôn. Va vai batakanyo sugo itabi gada de sikremon tonto. Mola pati ko wa busielo weto fira. Mayire vola to gbo. Ye man no chika ko makpong jaja. Vola chika no plum. Na zama. Fiva nana kama furaga nawo. Mashama nazi. Nyapa toto wala toto fita. Ita nyeza vola chika. Nyatuma toro ha. Woza vola chika fufu jijila ama. This Vola Piki. Vola baby. Mauna yura vola to. Onaula masa.
Vola pachika la chike drapo kata alo gado pa doyopa mele akblawu wojango St. Peter and Paul Catholic Church atututu le hoa apo le old fashion le akwe kala hwahwe gada woji le agodoma Yellow House Street wojango local rice dwala atututu opa dopo le budi gba ochogba chongdiga adrekla afaba dashina fiega aton kala mamli da gbewa oja dogomo ndiga andrekla afa wadashina ndogawi efe pokana vola le 0244 512 1450 vola Nina nemi ayi vola eva senta afima mi apota yo la nyadeba vola efi valo akululi le fuda now alele le fuda now tomadu le fuda now achi de padaka ofuto makata mele to woni de wa eti makolo no ba na ile vola eva senta ikele jengo applaud Victoria Park afima na kodo wotu akame wa kofuto wofuka ome wofuka matutu dokata vola heba senda Dr. Prosper Debeneba na kodo come on vola kadon kwajiba vola pachika monyuna funo nyonu yo no na ma vikle de fio mo hopo ye vo Ago. Oh, what is? Let go, Joy. Oh, very much. If I don't quit them, you to put it. I have too much toy. Upon your worms, but a killer. Oh, You have a fun. You must have done my tomb. Come on, watch it go. Oh, Dari nabi Abraham fi baraka inele ya pati ke tukwane gbogbo ya wa but hasbena di dina nuna mfia koko ina duna fa gare wonye ya nya tono pati bani ko hi wonta nya nfura wa bola pati ko ko nya ko katara gbe va bataka no sugo itabi ga dada sikremon tonto bola pati ke wa busielo weto fira Mayire vola to gbo ye no chika ko mokpong jeje vola chika no ple na zama fiva na kama furaga nawo mashama nazi Nyapa to do wala to fita itanye za vola chika nyato motoro ha woza vola chika fufu jijila ama This Vola Piki. Vola baby. Mauna yura vola to onaula masa. vola pachika la chike drapo kata alo gado pa doyopa mele akblawu wojango St. Peter and Paul Catholic Church atututu le hoa apo le old fashion le akwe kala hwahwe gada woji le agodoma Yellow House Street wojango local rice dwala atututu opa dopo le budi gba ochogba chongdiga adrekla afaba dashina fiega aton kala mamli da gbewa oja dogomo ndiga andrekla afa wadashina ndogawi efe pokana vola le 0244 512 1450 vola Nina nemi ayi vola eva senta afima mi apota yo la nyadeba vola efi valo akululi le fuda now alele le fuda now tomadu le fuda now achi de padaka ofuto makata mele to woni de wa eti makolo no ba na ile vola heba center ikele jengo applaud Victoria Park afima na kodo wotu akame wa kofuto wofuka ome wofuka matutu dokata vola heba center Dr. Prosper Debeneba na kodo come on vola kadon kwajiba vola pachika monyuna funo nyonu yo no na ma vikle de fio mo hopo ye vo Ago. Oh, what is? Let go, Joy. Oh, very much. If I don't quit them, you cái tụi bụi. Ta này too much toy.
Muvonye worms, killer. Oh, Những mà vật phẩm, những mà thân mặt thùng, mà nó chỉ có vụ. dari nabi Abraham fi baraka inele ya pati katifanya gbogbo ya wa. Basi hasbena didila nunamfia. Koko ina tunafa gare wonye ya nyapana pati bani ko hi wonta nyani kuramwa. Bola pati ko nya ko katara de. Wow. Mà nó chỉ có vụ Vai batakalo sugo itabika dada sikremon tonto. Bola pati ko wa busielo wetofira. me yi ɖe volatɔwo gbɔ ye menɔ tsika kɔ mekpɔ dzedze. Vola chika nono ƒlem ne zama fiva naneke mefu ɖe ge na o mesiame ne zi. Míaƒe dodɔwɔwɔ le dzodoƒi ta. Ita nye zã vola chika. Mía dometɔ aɖewo hã woze vola chika ƒoƒo dzizi le eme. This Vola Piki. Vola baby. Mawu na yi ɖe vola tɔwo ɔnawo la mesẽ. Vola pachikawo le atikedzraƒewo katã alo ge ɖe woƒe dɔyɔƒea me le akpulawu wodze ŋgɔ St. Peter and Paul Catholic Church tututu le xɔa akpɔwo le old fashion le aƒe ke le xɔƒea ge ɖe wo dzi le agɔdome Yellow House Street wodze ŋgɔ local rice dzrala tututu woƒe dɔwɔƒewo le ʋuʋuɖigbawo tso gbe tso ŋdi ga adre kple afa va de asi na fie ga atɔ̃ ke le memliɖagbewoa wodze adɔ gɔme ŋdi ga adre kple afa va de asi na ŋdɔ ga wuieve. Ƒoka na vola le 0244 512 145. Bola. Nina ne miayi, Vola Eva Senta, afima mia pota yo le, nyadeba, Vola, viva lo, akululi le fude now, alele le fude now, domaru le fude now, echite padaka, ofuto makata, mele tomo nidewa, eti makolo noba, na ile Vola Eva Senta.
Papo question. Hello? Hello, yes. Ikele jengo applaud. Victoria Parker. Afima na kodo. Wotu kame. Wa puto. Bema. Ibara kwela mromo keke tupoi. Hatanya tuma traditoy. Mvonye womza kele. Nima fam. Nima katanga tumu. Kama nochiko. Dari nabi Abraham fi baraka inele ya pati katifanya gbogbo ya wa. Basi hasbena didila nunamfia. Koko ina duna fa gare wonye ya nya kono pasi bani ko hi wontan nyanu kuramwa. Bola pasi ko nya ko katara gbe. Bo. Mano chiko. Yes. Vai batakano subo. Ita mi gada de secrement tonto. Bola pati ko wa busielo wetofira. Wayire vola to gbo. Ye man no chika ko mokpong jeje. Vola chika no no ple. Na zama. Yawe gazo va ebenyigba TV. Afike enya yoke hia na myabetutudoa. Ina jile. Afike mienyana miabedakon. Afike mienyana aleike miawodo tumebe kadonya onu. Afike misrona mutu ale ni achi. Ke abele ke mienye da fida si afida ye miadoma wona eyinaji egba ha miega do miagbo ple miadome wona between us wona ike twa mia pe susudo pe mi anyale ike mi awodo to mi pe kadonya wo ke egba mi pe tanya tohe ike nye tanya ike mi wo vai ike tumile do egba ike nye paternity fraud alo ne kweva begbemekwa beble never etonyenye na evi consider ike vaya alo we consider veyo ke vaya never deje sibe 65% to 67% of paternity test. Etope dodopo, etonyenye pe dodopo yoke mi wana le kojia. A mevanyena eto unto nema grine nema. Yike mi vade jesibe. Divovon. Ta mi jurom meke mi jurom mi va de si lu gede ike eyi vale mi ta mi glebe consider ika ga pledo amia a va yijita egba mi eva be mi ayiji na mi ke ameke resiame pepegede mi anu be mi ajuro enya tohiyama apankwenye Afato Clement Rodo. Papa, Wezo. Yo. Wezo kaka. Yo. Egba galetohe.
enyai mi juro nchofaye elevevie ala be yo kemi ho enyawo amegedo menya be the percentage was that huge. That one over war open research but and I realized where it was true and I won't kuna me kuna ajibe ya glonya denen pola wa afi ne mi aiji yo akwa no ni toy vaya nye gbulo paternity fraud ikanya babla ika nonoro blana ngutuo be revi aka yedia toy nye ekai voa roma banya nyatefo kanyo bia banto ine be nuki na be numanajo be nyonuna ajivi aglobe ntu ya yekli olia manye ye jirevia aro revia manya eto alabe akpagbanto mi anyakata va mara akpava akpagbanto nyedro mabe aroto mutuobo khaya to mutuobo ni globai ayne ba ni to mutuobo ni ba mutuoreula omote donafu vo omonyabe problem ala yomutiu okay alabe na o restaurant o ayefrovo ye no noval mutuobo ye afuma bavamwa jigara ntua anona zabure nyono ntibe nyonwa yigbe uto alabero manya nyonwa problem are lenu ta agwana na jigara agwana nyonwa ba na yikoji aru na wamachi ta ile nyonwa ha vijimita yamajiba tufa na benayo yaromajiba yeroko ple yeso na viwo na no susu aro bore muteta ayi na kolaji na yikoji oba diepo garawo problema mato nyonogbo ruha ato nyonogbo ko owa chikeni kaka ke mato nyonogbo jigara doctor ogaba asroha ntu hanova na yo alan kuran waro yo dipo gaka ntu apagantola about 90% of men ego malo sharo egoistic that malo shiba ao ya ire koji over dipo na naga magbele yenchu ala ba nana no nyemutu problem you know the nyemutu I think we have a eration if you have mutu nyelema ye te adokle nyono enushi anu ejikola afi ba nushi anu dala yemuchi okay for jojo manu nyawo lawo globa ni ka nana mutu tenu ejiavia asogbo erroneous defective sperm no defective sperm ajaba sperm nka problem la sperm anchi okay sperm arolia nyate globa bia tailless sperm tailless if you have a blemeleshi water stream ablemaya sure that seen in the semen okay abla you to na swim me aroha lia sperma musama lawo ika water dofo yeah aroha lia number quantity ya oleba wono near quantity quality I talk about quality if you no somebody you if your quantity boso so already
ike olebe wode afi mutwana tendofu and a whole lot ta problem le mutunu tia asobo aha ta anya ba mutwa na yire koji wo ba dipo maneba wo bobo o yete ndokwenyon ye wonu sha anu kwa afia ba yateji viemo ta na no no vidi mo ai yo no mo giba to fo na gbe na yo ta mutwa harassing aro from ni ta atelotso futo bodoma evana ejina na mutuma na susube sore pana fa ayi to te pana fa na avunamlo aha tanuma yewo ni be nyonyoru urana afoma togbi ye global yi ayi ye mi kan ye global yi ba yenye mi kachi mutuo bo aro yenye problem kan mutuo wo wana la wo asrofa la ba mala ba na tutu ashehu mala nyo ba na yire koji ya yedda yemi fa yevolu sha no da wona to yire doma ta yire ka na yi no ba awo ni o vo amara kamera asro nyama vireso ta na problem ya nyama valo na mi ayi nja ba ya mi ko maraka me jiavi o ta nyama valo na ba mi ayi na wokpo mi agbo aro to no to se nyomo tia wokpo han twara gaka eto se mo na nyomo ba ya na yi ana nyomo yi ebanye culture ya pe susume be nyonu ko very good no na o ko mi tani noro no mativu be yo jivi ike maybe problem be kemelo problem ara kamelo jiafi chuanu ole o no matika kaka fiape nuakra gadble bo o no mativu no ha machi anu yevu machi wore siara me baba mu ko ntuela ya ko jesebe nno gbe problema ato ta na nwo ha awefu gagaka ya de vidi awefu gagaka e de tenchi ye frustration vama e bo ka ya to shortcut aha ka ave adople ya to fiare po doctor be na keme gbele o try ya de be iko fifi ayo yiko pa efofu fifi ayo fofu ala a meka gbo la fofu esro gbo la fofu ko ejiga akonu aha o ga gaba wa felia because ye manya to pe nya da ya ewugbo so ta na o mo Nigeria owo tu o mo Nigeria ga ka gbe me ko jigo o mo na jiga no akonu aha ta problema ni se ka gbo wo to moto nyonu ogbo ta ye le blova yi ta nyakata ni mere akpave valia yunchi le bonankulagaro egba ya yenye nku wo ba lo DM pie ko nyagbere fodoma enyego dodo pe ko wona na revi meji be wopo atoni aha okay papa me kuma bona apekaka papa leka me blogue papa ponucho ni oke mi ponucho no consider ivai men ya pe program mi wo vai egble be nchu pe afọmademade neva kude ofe dodopo adodo ki opo le koja pobede yo hade yo le de dia yo bume tutum na nyo hade yo to hade yo da egble be ope ego kana mona bo mete na formal ego ma ni ke watama glenye be na sro wa gbagba je kaka yo va deje si be awu me ponyo wa ya ba chiko ayi na gbome yige ava jivio akoven now na a bojita nchu ha problem na on
ta mi ada fo nyuto papa akpekakakaka ke egba to ha mi agade me cha eje go me ple die ni penya ta ma kwekoto akpa mazireka mele kude nu sosro pe nu yokeji mfia do nua alo ne kpo bia pe social media ple ame yoke nu sro do kude nyanya nua o domda be evisi avi ko nya jile koji kwa eje bo wa ju ipo akpoda be de de vimade eto oema wa ju le koji nu make akpoda be de eto enyema mema pia be de nuka ekpocho wona man enwa be wa jivi kwa wa abeno dukpo make be eto enyema enu esusu be anwa alo ahegbegble bove. Okay, akpana we bia na we na te fama enu be wopoto na revia jireka ala be modernization aro social media na anyawo sema akpoba fifiala nutu va very aggressive be yonya be revia ka yo jitimuri revia yo via pava ha ala be anuma dede arunuma kokova zembe revia ro menye nutu revia no menye nutu jiwo ta numa eva vovo deme nutuero na be yo po mare mebu bo viji vukekeke ke wachi afi yo wanya ba revina menye yo view ta modernization aro social media aro gapopo ya menye le fiala awo be nkuvuvu we be wo ba DNA kiabe wo tone revia fifia afaro bagbam aro family aro bagbam na ma ba bagbam a efia the divorce aro so gbegbe eva efievo do aro ba ji na le gbeza reno no ma wuchi ta mutu ba ala very aggressive ja jibe wo nya be revia yovie kasema ka wo do mo fa apere viaji ta vovo ma ba le mutu mo be amaji me ya pono revia ka pro na poji o de school at the JHS at the secondary school at the university at Dogo menye mi vi oyo fifi ama ajivi abo me so no na poji fu keke ka over of majivo afi never nyada aroafi never will test aba kpoba awo revia menye ye vio voye mari ko wo tu ha achi ho 60 years ago no wa jole na evazu maba suicide evazu kuna ala ba fifi afi na gbogbo gaza gbegoma fifi afi na to tro megate rekapinwego awodo akpo video roma hi akpo sora reta akpo sora ba kakana jivi at that age reki na woga afi ate pore maji wachi awoni kula ezofu alegbegbeje ta ezora amaroji enye egbe nyira menye agree to menye. It is not an announcing story. It is real. Enye no jojo ye ni chomano shobanto meremebe ejojo re football soji ejojo re pastor soji ejojo re amavuvuji footballer ma wo porenu
o date lante nyɔnu ko nyɔnu nɔnyi o divi ɔme ne ɖeviwo tsi hafi wova rena DNA test hafi wova nya be ɖeviawo wɔ menye yeviwo wonye o ne va le nenema la problem va ɖeviwo ho dzi elabe ameawo dzi kpɔma ame eva dina so aro eva nya be menye yeviwo nyo ta eva rasi wo ŋuti ekpe rasi wo nɔ kple ɖeviwo ŋuti biabia nye be meke yina wo dzi kpɔ ge who is going to take over meke ɖeviwo dzi kpɔ ge fifia amea nua ŋutrɔ hã li fifia fi wo gbugbɔ ge avia anyɔnu dzi be yare srɔ̃ at that age of 60 or 65 years ta edefu enye nya yike nyadzi be nyadro nukpɔnu wo discuss wo dro me le wo va ƒo me edefu papa enya edefu gakeme ma bia be abele na gble na abele vivi de be power DNA test ya me kwe be DNA test ya ekwe be ape gbaga alo atu apedo fafa bia nyare le bia na le kurenwa agbafe ya afe ha gbam gakre over it is better late than never. It is better late than never. No way jireka. Ye reviale so le hospital yo te rele tesa. Yo o poba aw, mutro poba aw menye yevioa. Ye o semi goma kaba rashi revi manuchia. Kaka decision ayi be decision ala mutro bo. Mutro relia. Ye o sile no makro ha. Abo ya horevia ya koji ala bele ntontonto no vinyere ka doctor onye aba ya era no nwere jivi egbodo ma ko vi na ye no na ba me evi wa e koka akoji doctor onye ro ta mo sia mo ple yibo susuye ta mara ri ya no ra na tesa ye ko mo ye evi wa ahoga akoji ne do vas never se gomebe maybe you go megaphone so you maybe you know how we nema ata ahwe af preso so abe de vima wa watanya woto abenye be nkekava yiza afi nchuma gbewa de vima to ha menu vie jojogere oju psychologically meneme yatai na reviala so yora na tesa kayo mutwa yaba manye yevia o preso nwa o bloga be o revia yo DNA test kaka yo revia manye yevio ye biological son aro ye biological daughter onyo kaka ye no be akwo revia ta amehia o pli aro nya ba amale dofua ta flati mega ana amana nya ba ye fufuni ala ba wo nyo ame ni ntua benela amamela manya so wonyo tani pe no nya te gbele la hogama wo nya gbele aro peji efe be wajibe ya continue marriage ala nyema wo so be bia chia yo ba bu be manya fufuni ala ba ya revie ta gakame no bo chiavi ye na test ye no fuaru di mukola amabeto enadebe awo ka afmadia menye mutua egbra fo regana dadanto bana fie fofo ya manya ba maroli mutuaroli wo fo here wo no nuchiba na fie yo to ala ba na bia chia etoji na fie to atewu no wo nyebo nusu papa akpe enya edefu afi ebagbo so le jinene ma edefu fifi antu gere jibe yanya
Edefu. Papa, ma aga bia bede. Ne lankude mia nyonwo fe anukwade tutum fifia. Ale atanukwade nesro. Ale dokyo. Ma dafo mene ma. Egbame ple echoiva imede. Leke na adawa meva. Yo. Le nye efawo doma. Aba fa gbado miela. Ta fa gbado fawi aturu mami. Nye efawo doma la. Akwala nyang. Okay. So nyato biyo walika. Ta asi efanyo nu yare aro efanyo nu yare na dafo. Mabo. Okay. La kwaye na nyang chita. Kwaye na nyang chia. Iwe be nyato biyo. Udo adamare afema. Adama. Udo adamare afema. Ye afali eno oshi wo na ba afali. Tanu bo nonu ala tufa ye dagbomala. Ala ba oto na tafana esro. Be yegbe. Okay. Ne konware liya wo wini. Na ma blio enu ti agbo mo pa ka ke gbe igbe. Wo atarige ayire esolutua togbia ba formula afmagia ye ogbegbelegele. Okay. Emo da ogbegbelega. No ogbegbelega la ogbegbelega fia be. Ogbegbelega yi. Efia be. Atafo, ezulemulemu. Aro. Ezulemulemu. No be lemulemu a. Afia ba yebo no na amekasa. Okay. Yebo no fo ma amokoko ganyu. Yebo anu eja no ma ba arabato. Okay. Afia ba edafo. Yebo na mekemega amekasa no go mega labamu. Ro kro o te kwot. O tu ata gbogbegledo. Ta kasaba no jolo na amaba wa akan aro waji ni tutue anafi nyonya wa menema avazu lamulamwa ari aro o vada fo elebe wa yire nukala obo so says no ba kila opogebe aro segebe no me wo ima yitai na ala utubo ye na gbla ala wana rama na srowo na wo ko nunu ala ba aruye ya nyu amanya robuawi amare ha o te yirara agblema o ve ala no apasese ala ba agblema amu mara fino eta na nyo reka agara aglema roma hi era eyira agbali hoga no obato fufi ya mare jimri hogo ko ya ma chi o ma ogara agbama ko ve ali apasasa na o lebo degbo no gbo a bala bo hirodu ara bo wo bure na so na wo ko nuni gake ta do fia be ayi de ebe o amana ne do febe ni ya onwa matama dejesi be menya ntope jijin yuwa alo onye be amabubunya onye be amabubu gede me asro pemi oto asro lesi no so malesi o yema asro lasi afi amare vali apasasa edegbo kasaba alaba wo arama be ni ali jogbe bi ali zoriji na wala amachimi ko wodi wo gani kwa kafiaba ahama aduralan yakana magulura
ka afiaba ye arwa is deliberate ya no ya oti baru ma ya asro yawo ye bo weble hu kaka otu ma ni omo ye bo ke ka ya woti ti for that afiaba ya were tafani aru ya oni kwa ahi ka ya aba oni ba ra foma ahi lu bere woni ben wana donala nja afọ be ya wana no be ma ala gbo ni la o move now with emotion na wo na mere muchi ye o vi ajibe ya retaliate ya o jona vo no na nya be alo menya na no de so nya be o amare ye medo igome ike be de gbo ibaga edaga jiji no go afina da forma ke na de tepo afiabari etana na mi kaka na mi trobori anogo oki gbe na feyige agara mi trobo to bia fome ye lo ko mazagala ta ta ne ba na yira to bia fa foma afi na gra fa ma kar na agble awo ko yono ruwoto agbo aru woto agbo normally agbo ototo yo huwa atoto klo fonu okay ke ta ke mi compare like on ta ni mo ni tala SSM number evo do na one restaurant amarena ani ntubu awo ma wo ni o ada wucho masalima ajabe frafrato jogbeto ha konuma lawushi nyamanyo ni to ye mare no ni yara no bola social media tawo ko ko yato eso ta kake egbela Christianity ni be Christo subo yiba we be ya be konu wo ni to efugba ni gale ko ni mere asio avo bible globe mega wa hasio mega wa hasio ga ka fifia ni le bible ara se bu huwa ye be brava do fievo alaba sofu ko ha o bloma onya bloma mega wa hasio ga ka o to wo efia they are preaching the virtue and practicing the vice. You preach the virtue and practice the vice. You are me so full. Obe magawalo kaka wonto wo la amview. Ike ele so glaring. Me sha ma popom. Anya nu ike bo amu popom amu blo. Me so full kata madakuku. So full that the world. So full kakere kare karo lia. Ika oto repon Christianity la sofu bagbe onchi we preach more la mo yawo mo listen to what I preach but God what I do very good gako me kanyale kudo pe kuchecha onu le ma ko dejesiwo memele kudo wo nyanwa febe miano wa o lawodo kwi ela be konwa do no anyi alo nuwo wa do no anyi pedo nchibe o me da fo ikedem egbe no nuolo a fa fofuna mebubu ela be evovon kora be ne ye do igboa ye mega idada do fiabe na mo papa na o do fiabe na ye esema da meliwa anya mebi wo kwa wa bebele wuya wu egbe nyonuwa ike fiabe wa we afika ke vovoma ike loma nana ko bia merelo nana ko meje ma sagome
vonuma vovoma ikele uma ikwe na be ome tede afomawa wa atenya nyatefe aro manye nyatefo no nyatefo na rusunu be human institution. Marriage is human institution. Anything that is human institution la mala perfect. You see, aba mabatoy asro mabato madablibo. No human being is perfect or is infallible. Tara no human institution onyala. If you have a aro anuma begbema kokoko anyinoge alabe godoa amagbo yi azona utu la vovovo nyonu ho di vovovo tana me mari nyonore dia me jibe ya no sura kanutio ihali ta atanye ba the konuma yenya mika adaga nyonwaruba mo rafomo kaka lengena tafoma human institution tala maru waten adafoma akpe yokobeje ma se nse ike nomia no si ni ike na onye America onye ple nu ike jojo fia de mia nyonyo jile egba penkekam papa beje mi aiji ogbro na zigedebe nyonu de siada enya etone evia beje manya bede nyamade nyatepe ya because babuna nyatepe nya beje on de siada nya evine toa donc de fia bebe ele relationship ametom ata donc de siada tenya na tone fia amala anya menyo kaka makareji okay merci na kareji unless ba nyanwa yesu ma donu okay any average or any level headed woman ka Mr. Ahmed Daniel anya abo nye tona via me lutu omava aroto gbo dagbara kakura ha anya be meyi yofufu na ta neme wala okay keke na fi edo bula be nyu via fofua menya meka tutu toyo ekwe na me amebe ega kwe na me loko menya meka tutu wa kwe kona nke hena ema oven amari taflati nyonu vika machio aro nyonu viare liya ibe first menstruation okay to fofi ta efiaba menu ka omolo okay ta at that point la I confused wọ́n jẹ́ ẹni máa tóbi ìdọ̀rọ̀ gàkẹ́ mature woman anyakwe gbogbo wọ́n yàbọ̀ ọ̀nyá okay mẹ́kú papa bẹ́ mienya ta nẹ́nu rẹ́kẹ́ fíẹ́ bẹ́ bùrọ̀ kẹ́bẹ́ ta ẹ̀dẹ̀ mẹ́nà mistake yẹ wọ̀ yẹ́yẹ kwekọ́ náà amẹ́ yàrá kwekọ́ náà amẹ́ amẹ́ sí amẹ́nya nọ́ọ̀nù dẹ̀ sí àdẹ̀nya náà ẹ̀nya lẹ̀ mature kwa ẹ̀nya unless enye devi or mele mature na enya le mature kwa enya chidodo pada kwa enya nya ke kwe be ameya yenye to inefu yikena fo papa pe avele ine glole abe bia velia me be ncho nova wodieni nenye be ufofu bantok
kple ŋutsu yiwo DNA wɔm fifia ɖeviwo tsi vɔ ale yi ke nya ɖiɖim ta ame sia ame dzi be ava wɔ DNA. Medze ma bia be nagblɔ nya ɖe ne ŋutsu nenye be ŋutsu aɖe yi fia ko ɖevia menye viwo melanye 10 years o 20 years o ekpe fu blega eyiyi de ɖevi ma nu ko ne yi ko va de dzesi be ɖevia yi ke dzi yi ke yi kpe fu ɖe ta menye yi tɔ yo. Nu ka anye nu gbãtɔ na wo? Nu ka anye nu gbãtɔ na wo? Abe amegbetɔ kple le esenu gbãne agba amegbetɔ abe amegbetɔ ɖe leke na kɔnɔ nɔme ma. Because ame ɖe ta wɔ ame kura fa. Ta abe amegbetɔ ɖe leke na koe aɖaŋu kana do na o. Le ese gbɔ hã ɖe leke wa we. Leke wa we. Okay, akpele obiabia. Akpele obiabia ta. Na teƒe ma wo wo mia anami susu anami munya. Yate amegbetɔ ava nye the highest class of animal. Okay. Ito yele be homo sapiens. Okay. Avia be nyoha alo ko mienya ka kan ya ho susu la adengo. Okay. Ta situation na ro dia na amegbetɔ na gerema le be na san wo susu. Le jigbori. Na akporo kuola situation na tabi ma eni man susu be afogbanto na dia yele be over na DNA over kpoba via manya view via is about 10 years, but it doesn't matter. Take it easy. Maga do amiyo American Iranian Kosego, you so so for my familia. No, how close or remibly. We know marriage 2 plus 2 1 plus 1 is 1. It's not 2. You can never be a home. Then I don't near Vafiala. You would do a Yamanya. But when you're a ye already. Papa, easy, like, make back, but imagine, but that easier. Easy. No, together, but if woman, you to you got what global, okay, you are take the responsibility, and okay, you are continue. The level of Vovo, when you are like Bogo Mala, easy. So sweet easy, for all these years, the child has been with you, and he is calling you daddy. You see, he is calling you daddy, meaning that the child is innocent. The via are innocent, many miracle. Kakana no boom ya rado bobuluba, you are a test. You probably you reviewer. Kafifia a drogata bonanya kosega. Revient to her bonanya gaba au. Kaf Nagila, Revia Toto, Ka Anusia me a Toto, Esrohan, a bag of blagger, Revia her, a bag of blagger, and never put you for a miracle. Ta let the sleeping dog lies. I will acquire. No, the child continue to call you daddy. You know, over, Vudushi another accelerate, Gakoyani Azama. You know, Arafia, Gaka. No, people from the blame. You know, Peggy, you was a wodoa. You are keeping that child. Alabe, Marakamania, I make it when a marriage boga so go. Roma here, Vina, Yabaramuga, Woga, Manyam. No reject Abu Mopopo.
ta amebeto xɔ siawo ga ta nyanya le nyanya gbɔ ego ma nyanya rela I will accept it. You see, but it is between me and my wife. Papa, apart from the via, okay, introduce Jesse, oh, the via, me jago de cow. Ta, you matama agbility. Apart from that one, the fact that you are disappointed and lose trust, then no woman, you are going to lose trust in the woman. You will be disappointed. At the side, man, okay, me, the via side, man. When you are disappointed, the via a young woman, mega trust you de. For the down ma koko the via affect maybe my jipe ya da sile de via no. Ga ko ne be eveve semi me jipe ya ga na ipe no mo den no iko wona ita. Ye ne crack bi ya e ga affect the via. Okay. Look at them let them try handle that situation. You see, you are hitting the nail right at the head. And is the core point. And ever misplace your trust. If you have trust now, because trust is not answering. If the trust is not there, the marriage has collapsed before arrival. That's not Alabe, you meeting bonoga ma trust you. Wagate no bo. Aba ni na sabumbe, na doira afi no flefa na sabun. Beruma here aro police viare after the doko o mutual ko ta trust na me you trust na me you o plama mete akora kama no mete so mete digo ta fifia amale na de goma ko de fievino that trust is no longer there. It is true, but this one is like chicken and egg situation. Kokoloji boya kokoloji akevada mara te boda kokoloji ayora afi ofo kokoloji kake kokoloji bo kokoloji akenye kokwa bo kokoloji a mo kokolo na kokoloji a ela bo sana that situation area and very dicey, but it takes an intelligent person to move around it. Somebody can make it work. You see, but somebody can totally break everything. But maybe it will also depend on the situation. Reason kept no matter for ma. Very good. I was coming to that. Because nature daga aya don godo kuna. Asamara. Ta no kupoku mareko wo na meka kuzo. So you have to dig down. After look at it, you have nothing. You never convince her. Master Sanoba, Nakurevia, Akulono Bako. Because many don't want to agree. Opatlen today la fia de quoi. Maybe a boyfriend la fia de corbo, a mea galaxy. That you men of ya Jimena no jipom na you never find that out. It will be easy, but no, we are not poison ye. Ya put the property on us, you talk about boyfriend, or no, very good. You are Ali, that and it's a dicey situation. Therefore, that can look about 90% of men will reject the woman and the child. That one I can assure you. But 10% can tolerate it depending on the situation. Alaba,
if a woman can go that length, if the woman can go that length, boy, you have a divine woman. You can run a DNA test. I feel never a review. I said, a woman, I feel a woman, never like careful. I tell you, I will. I tell you, review. You tell about 90% of men will reject the child and the woman. But 10% can still run around it. Away merit and demerit. Apoba ne kwere viare alaki abedia. Okay. Papa na mi na kude consider ifa ife nu mejojo ha. Mi te jesibe emi ozigeda ncho ogbochuna. Ela be ncho tutu na nyo ela be gba ncho wa be ejebe na fofu afi na ya wonka ya do. Ebiva yemi va blake se ko mebe eyina na be evigba to geda wa. Maybe at that time I had a relationship you came in show me they go ta playing ball ta you for ajagba back when I make already be ya there ye enu manya na 99 yoga bala 99% of who trophy over now for full afi you are done madagukuri I don't like to know as well. Madagukuri anyamari we wuti koga fifilai Okay. If you we are Bible blow we wuti dom madagukuru mawuri runya magwelaka banana kama na Bible ma ikele zorejia na no misledo Bible ba thou shalt not commit adultery, fornication. If you bury, my God, the bomber, I think I restaurant. Oh, my God, wahashi. Oh, Tari, Nuki, Neregari, Nepo, Virginie. But I go, Nina, you got it on. You tell me to Arab, no one Afufunaye. Afi na ya abieta is misplaced priority. Papa me kuma bona. Me ku na emi akpom jibe ya dan me kwa we ya nwleda afuma mi message so pomza folikwecho Togo ewa sinami ebe mi agbagbajem me ku na do message ada du ime na ne nufom chwalo ne ngoro no achwa na kwekọ kpedem nami Dan Joe ebe ayesi ayila ye nona evenigba TV nu esona na ye nto akpe na kaka Dan Joe Roslyn Agbanle ya hanbe nyawele doji nenebe biabia deli alo chokpi deli alo nyonyo deswasi onejibe ya akododamia mrekukwe kododamia pe Facebook platforma mi ahli enede jibe ya dogbe na mere ha kwe kodadeji onye number mi ahli na mi ebe Facebook page ko Ebenyigba TV mi angulide afima okay papa mekumi aji okay tari maraka mezona pe maunya etranao nanye be remie to mauhonya toto doni toto swarame emi ya majo arobe bia na bia fia ma anye bia rekew agolo lebe na ntuama dagbomo nyonya mato ntuama zashi nyonyo nyonya amazashi wutu ye romava olaji oba rewonyo a esoma ka aku yeko ma awudoma okay gake
Nanyaba, no the bomber, we try the bomber. You are a restaurant, no restaurant. We also that no over all partners, over all partners. So, remember, no more corona to Gaka, still gonna chatting plan over all boyfriend. We try all restaurant, Gaka over all girlfriend, or gonna chatting clue. Ta over a Jochivo Magasalo, Nakachivo Magasalo, Nakachika, we bedroom to Toda. Keke, Rokunia, no village, no Yutia, no master that you got to here. I may have to do a map for you, Reno. I feel like a Chimaka, most salalo. Then you wouldn't know him a poor. I see they got chatting. The least cola, hey, Muviro cola, car, you got tepa. Ta, I want temptation, Bubo, no, a swore. And yet, temptation, we will not as one of her. Ta, never, no, Mauva, a Betty, bear, Mutua, but the Shingon, when I met the Shin, Mutu. Yamava, Ovadogua. I know you're Abama, no share they take it as normal, then the normally, Olema. You see, one ton Odo Turo. Ahe. You see, Taui class 1, only give way class 2, only give way class 3. Aha, she have a classmate. Maybe I in no class, in class 10. Here we are in class 1, class 2. Aha, you see, over a monkey play with size. Aha, but who should not be me spark para engine ai aya mukatari wo gbe me pesu so bere mo tro bible amenya oko mukate no va sore mukate wo nka o tro vele mo na nyonwa afi wo na ntro na reni le toti homo vela go me neba nyonwa medagbo mo I will never buy to a mopom yaro, a hidagi, about one. That is the significance. Okay. No, I'm not going to say. Ta. No, you come the bomb. When you are the bomb, you're a swama. Ka a cook, I remember. No matter the bow over sorera. I mean, divorce men, not time a very papa. I may have a blometer, never check engine now. I feel a beer, Damodi, might be a bed, so that something maybe a bed, so that also goma. Lopeng na nefia be bodo tae osradem like the sole purpose. No me ya the sole purpose. Oma bloge beta you are check. I'm not the more about not too young. I'm not the more about you are take engine now. Let me know trauma the no like about power. You pull the first for the first time you pull no chia. Whatever it is, that is normal me. That sigbe magoma asemara gakenwoba wota wopoyipo ke ye orepogo oba maso na yoru ke ye fofototo mala ikata ni kai ikafia be ntu yo bo we check engine boy a check engine pe fe bo mele o mele be na odoku Papa, miajibe na afo nyata nami gake majibe na do biabia ya no kwa na ko wo nyata po ha ko pere jisire ka. Okay. Le kuhe ya meike ne globe 90% of nchuwo a le opa no meta wa gbe evigede wo yikamenye oto
What I say David get you kemenyo to ngudi. Kede dodo kaya here be society alo duko the government or the society because it is alarming no. Allah keni ya jojofia David get do wa oto bona obege. What should the society do? Like what drado dadain. Please be the via what are now the psychological help. Pleni ke here be the view ma batrozu amro bawo enka leko yona negative influence alo negative tools le niape society yamo. Yo akpe via la no divia mania amaraka no fuela doma iko nya marakato kaka da momo doji kola ezo dukoto ezo machamato. That the welfare of any child in Ghana is very paramount to the society and to the government. That the village share what they did not know. I hear duko government Tanebo Ovajon and ma Alaba government will not take full responsibility. Na the welfare of the child aba alabluchi. Remember the welfare packages are only those developed countries. So ika okona na the view konono ta gakra alabo na metro no ma nguchi no wororo. We should not wait for these things to happen before we find solution to it. When I talk, I'm gonna devil. As we know, but Zembe mia arero. Tayo zo malaka kula. Elebe wara fore nchi kaba akpobe weke wo drero no mama na aroro ha. Akpe papa akpe. Richard Bani King Emia Pomcho Aguzume Agu Jacope ebe dogbe mia kata krenu kolo kata ebe we should keep it up akpe kakabe Emia Pomcho afima ke enyame ke noinde wonaji nko enye Foli Veronica Bello ke papa ikeva plomi to enya wisdom ya me ke mi atama koklo situation ya kelani fudema eya pon enye apeto Clement Rodo ke consider yike bona fidagbe Gandrek la fatu tu amiga le mia bokle tanya tohede abele ke minye kwa mia doma ehena tanya yoke ado mia fe kado nya odo ado ni yoke fude ta na asiwo TV na no evenigba TV po na no mia fe wona opo Nenye pe jibe ya dwalo miape wona atama ayomi hale 054-028-9608 054-028-9608 mie jo gaka mefia be miape enya yoke mi be yado da na gatama drida mi agatama do miape biabio Mia katama do mia penu gomeseso mia katama do mia pe chopio doda consider igbona agba mia ahlo nan polao katan kemebia eza bajogbenyi na mia kata bye bye Ago. Oh, what the? Let go, Joy.
Vema. Ibadah kuilam romo. Kekek tu pui. Katanya cuma traditor. Pokoknya uang sekelek. Oh. Yang apa fam? Yang kata matu. Mana cikgu? Oh. Dari Nabi Abraham fi baraka inele ya pati katikwane gbogbo ya wa. Basi hasbena di dila nuna mfia. Koko ina duna fa gare wonye ya nya pa no pati bani ko hi wonta nya no kura wa. Wala pati ko ko nya ko katara ge. Bo. Mana cikgu? Vai batakalo sugo. Ita bika dada fi kremontonto. Wala pati ko wa busielo wetofira. Eyire vola tɔwo gbɔ ye menɔ tsika kɔ mekpɔ ŋudzedze. Vola tsika nono ƒle ne zama fiva naneke mefu ɖe ge na o. Mesiame ne zĩ. Míaƒe dzodɔwɔwɔ le dzodoƒi ta.